Kurumjeri, ISTV ki pau miyang tabiri basingbu taram nokjeri ahan bada maroi ba pau. Leibak ki dama kathokraba singgi naha singda ningsing halabadi amata oibegi wakalon sagat pangamgani haina Chief Minister N. Biren Fongdokre. Thawbal multipurpose project spillway quality yaudana surambadagi Minister led pau haukipna thabak suba thingkre. Drivers Day ki thoram pak sana pangthok na kre drivers sing mapung phana saruk yakidabada Minister Karam Syamna nungnang bu phongdokre. Amade Kangpokpi district ki manung chana lairiba irang waterfall tourist spot oina semjin nanaba sarkari pungning chingslakli. Hauzi pau santorang pizari. Leibak ki damak kathokraba singgi punsi wari haurak libanaha singda mapung phana khanghan bangam labade amata oibagi wakalon sagat pangamgani haina Chief Minister N. Biren Fongdokre. Wafamasi Pandit Din Dayal Upadagi mapok kumon thorongamari leinana mamang chahi ke October ki tang amada pangthokiba essay competition ge makok mathang tarba singda manamathum sing yanthokpagi thoramda mahakna phongdokibane. BJP Manipur Pradesh ke complex pangthokiba thoramadуда Manipur in charge Prahlad Singh Patel amade President KSS Bhabananda Susaruyake. President Bhabanandana afaba mioi ama oiraknaba mairoi singna karam balambida chatkadagi haibagi matangda wafam kaya phongdoke. Prahlad Singh Patel na leibak ningba afaba mioi singi matangda school gi syllabus ta haptuna haurak libanaha singbu leibak ningbagi wakalon chelha ningbagi apamba phongdoke. Chief Minister na makatana amata oibagi wakalon sagan na bhonabada aikhoigi ipaipu singna lawram kiba thodang nawhongna na ningsingba changi matam aduda afaba khunai ama purak pasungamgani. Hauziki matamda kuina lengak sasan tawrpagi chanabi loisile haina lognaribase thabak tawningba government singdadi changde haiba handakta Gujarat ta BJP na utkre. Miyamgi afaba sasan haibasi afaba wakalon sandokpa amade thabak oina pangthoklaba matamda ta miyamna thajaba pirakadabane. Wakalon asida BJP na luchingba government asina miyamgi damak leptana thabak paikhatkigani haike. Akhoi leibak sambiramba akhoi bu sambi sabiramba mayam se khangba drakar lei akhoi makhoi gi khongun liba drakar lei makhoi gi mafam makhoi na salam balambi dai akhoi moi gi footstep to da akhoi follow to drakar lei adu kanda da akhoi gi leibak sigi oneness ama toy bagi wakhalon du sagat pangam gani thabak bu tawraba praja ga punan bu salaba praja gi phanan bu tawraba adu idari inti incumbency be posse lei roi Praja na matam punamukta dum support orgale gini haibane masina tai pos politics tawba matam da nationalism na mang thaw drakar lei nationalism ge wakhalon yaw mi natna politics tawba da mai pa oi aduga leibak su phajana settle toro pubunga moi Mars Taragamangada Impalda Tunglagadoriba Prime Minister Narendra Modi na Sangagani Haina Thorang Toriba Thawbal Multipurpose Project Spillway Lerai Chanbada Quality Maintain Tawdabadagi Minister Letpau Haukipna Kudakta Thabak Subalepanbaga Loinana Nauna Muk Janaba Kangan Kre Ngasi Minister na Luchingba Official Singyawa Mitkangbu Amana Thawbal Project Amasung Dolai Thabi Veres Project Haktengna Chatuna Yangsinke Khongchadaduda Water Resources Department ke Secretary T.H. Gopan Chief Engineer KSH Pritam Suloinake Project Asida Chamada Chama Loire Haina Official Singna Phongtokpa leirabani Minister na Paumi Singda Thawbal Project ki leibak ki dam gi cubic meter lising nipan leibak haibawat libase January 38 phawbagi manungda loiragani Project animak February tha manungda pumloi loisinduna miyamda khusinaba ngamlagani Asigumba phiba masida dam manak nakna leiba khunja singna ban blockade na chingba tawbiganu khunja singi damak kananaba thabak thorom sing asi lokhatpani turel khongnungda sajinba sing matam chana lokthokpiu haike mayam gi oiba akhoi gi leiba ki oiba mai sing asi sumba major projects ki sida paisa tan pam oiba thika oriented oina thabak tawbi daba public ki oiba akhoi gi leiba ki ne haibagi wakhansi Asom da puto kanda niom chumna phajana engineer khangde contractor khangde lebak mayam khoi changdana tawsi engineer ama khare chairu raga ma MLA ama da talak ba court ba wanom ba adum ba to kanide quality da compromise to roi sidi khoi mayam gini egi ithan te gini I'm just in charge for the time being ngaki
ड्राइवर्स डे की थौरम दा ड्राइवर सिंह मपुंग फाना सरुक यादव हाइबसी थौरम असिगी वहनथोक मपुंग फाना ड्राइवर सिंह खंगद्रे ताकपनि हाइना रेवेन्यू मिनिस्टर कराम श्याम हाइख्रे वाफम असिंग असि ऑल मणिपुर रोड ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स एंड मोटर वर्कर्स यूनियन सिंधुना खुमन लंपाक इंटरस्टेट बस टर्मिनस कॉम्प्लेक्स पांगथोकपा कुनगा मापल सुबा ड्राइवर्स डे की थौरम दा फोंदोखिबनी थौरम अदुदा यूनियन की प्रेसिडेंट एस मंगलेम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की कमिश्नर एल लक्ष्मी कुमार ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काउंसिल की प्रेसिडेंट डॉक्टर एम नरा रिटायर्ड सीनियर एसपी नागालैंड पी सोनामनी अमदे डिस्ट्रिक्ट सिंह लेरिबा यूनियन सिंह लुचिंग सिंगना सरुयाखे चाही लिसिंग अनिग तरा निपाल तरा मापन की ख्वाइदगी फब ड्राइवर दा लुपा लिसिंग कुनग मंगा की सेल की मना पीतुना इकाई खुमनबस उतखे मिनिस्टर कराम श्यामना ड्राइवर सिंगना मसाना मसाबु हंथना खंजरी बसी खनफम थोकते इसाना तौरिब तबक अदुदा थमोई सेंगना कथोकपा अमग लोइनाना इसाना इसाबु इकाई खुमनरबा मतमदा अफब सिटीजन अमा ओइगदौरिबनी हाइके Manipuri su driver union kaya lagi, ama lebih roda ini, ama kisah kau hai, ada terkait, jadi film tu ni, atau nak semua sini, apa unite kau sih, apa isana, jadi besok anda lalu ni ऑयल टैंकर्स ड्राइवर्स यूनियन मणिपुर न सुसिंदुना ड्राइवर्स डे की थौरम मालूम द लेबा ऑयल डिपो कॉम्प्लेक्स सु पांगथोखे थौरम अदुदा इंफाल ऑयल एजेंसी की प्रोप्राइटर एस मेनन सिंह ऑयल टैंकर ड्राइवर यूनियन की प्रेसिडेंट एन चाव मैटे बोरोमपाट सर्विस स्टेशन की प्रोप्राइटर एस सुनील मालूम ऑयल डिपो की मैनेजर डी मरिंगना मरोइबा मियोसिंग ओइना सरकियादुना लैखिद्रबा ड्राइवर सिंह की फोटो द लैसु कतुना इकाई खुमनखे इंफाल ऑयल एजेंसी की प्रोप्राइटर एस मेनन सिंहना नुमित असिना ड्राइवर सिंह मरुओइना पेट्रोलियम टैंकर ड्राइवर सिंहना हेन प्रोफेशनल ओइना थबक तौदुना मियाम की सेवा तौसी फोंदोके नुसिख्रबा अखोइगी ड्राइवर इसिन नाउसिंग अदुगा लाइविख्रबा अखोइगी नुसिजर मयाम सिंहना ये खुदुग लीबो ओइना ड्राइवर अमगी सिंहजे अखोइ सेंगना ऑर्डर तौसे इसागी इज्जत अमगा लोइना अखोइ कल्चर नी अखोइ हाइ वकल सिंह लोइना थमोइ सेंगना थबक तौबियो हाइबसे आई हैव नंबर 1 ऑल मणिपुर इंटरस्टेट विंगर एंड क्रूजर ड्राइवर वेलफेयर यूनियन नसु अहुमलक सुबा ड्राइवर्स डे थौरम खुराई सलामथोंग लेबा एसएससी ग्राउंड पांगथोखे थौरम अदुदा लैखिद्रबा ड्राइवर सिंह मफमदा हेक लेक तंबक लोइनाना इमुंग मनुंगी मियोय सिंगदा खुदोल तमदुना इकाई खुमनखे थौरम अदुदा कांगपोकपी की एसपी एम प्रदीप अमुको की प्रेसिडेंट टीएस देवान यूएसएम की प्रेसिडेंट एलांगबम जॉनसन यूनियन की प्रेसिडेंट सीएस शंकरजी सुसरग्याखे मणिपुर ड्राइवर्स वेलफेयर एसोसिएशन सुकुनगमापन सुबा ड्राइवर्स डे थौरम मैनो लेरक मनिंग चौखत थौरांग लुप्ता पांगथोखे थौरम अदुदा ऑल मणिपुर ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रेसिडेंट एनजी हरिदास एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बाबूदोन सुसरग यादुना लैखिद्रबा ड्राइवर सिंह इमुंग मनुंग द खुदोल तमखे ड्राइवर सिंह हौजिक लेरिबा फिबम फगतननबा याइफा थौरांग की थबक गवर्नमेंट न लौकटपा मतम ओइरे हाइके ऑल मणिपुर पेट्रोलियम टैंकर्स ड्राइवर्स यूनियन असु ड्राइवर्स डे की थौरम लाइरिक यंगबम मखालेकाई नापुंगखोंग कम्युनिटी हॉल द पांगथोखे लैखिद्रबा ड्राइवर सिंह इमुंग मनुंग अमदी अहल ओइरबा ड्राइवर सिंह खुदोल तमखे थौरम अदुदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर वाई खेमचान मणिपुर यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर चिंगलेन मैशनाम यूनियन के प्रेसिडेंट वाई भूपेन चंद्र सुसरुयाखे मणिपुर की महौसागी तांगलब लनकई कया लेंगाकना मिटेंग चंगबा वाटपदगी कांखथांग ओइना तातुना लेरे मखोइसिंग असिगे मनुंगदा कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चन्ना लेरिबा इरेंग विलेज के इरेंग वाटरफॉल यंगसिन बिबा वाटपदगी कांखथांगुम तातुना लेरे हिरमसिदा रिपोर्ट अमा
हौजे मियामना उबिरिबसिने अखोगी इरेंग वाटरफॉल हारगा खंगनाबा इरेंग खुलगी सरुकता लेबा वाटरफॉल अमनी इम्फाल दगी पंगलाब लापतना लई डिस्ट्रिक्ट की माइगेरोमदा येंगुरगदी मसी कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा अदुगा इरेंग खुलगी खुन सरुकता लेबा अदुगुंबा वाटरफॉल अमनी वाटरफॉल असिताना कनागुंबा अमना चटके हाइबा तारगदी इलाप लापतना लैबा सिंगदादाम चिंखोंग अदुदगी खा नोंगचुक्ता किलोमीटर 9 लोम इरेंग खुलताना चलबा मतुंदा किलोमीटर अमगा मखाइरोम चंगगा वाटरफॉल असे फंगनी मौसा लाइरमिना सना लुपादगी हेना तांगलबा पुकई लंगई क्या मणिपुर की मियाम गिदम खुदोल तंबिरम लबसु मिजेंग शानदबा लेंगांगलोसिना मतम सांगना लेंगाकपदगी मफम असी कनासु खंबिदना तादुना लैबने हाइबसी लमदमसिगी मियामगी यामना पुनिंग नुंसिना फावरिबा वाखलोनी थाइनगी इपा इपु मतमदगी लैरखरबा कुइना लैरखबा वाटरफॉल असे अखोइगी डेवलपमेंट गिसे करी अमतसु अखोई फंगबा लेते अखोई इरेंगी वाटरफॉल से मणिपुर मयाम की दमकता कथोक जनिंगी खुनगी लंबी थोंग मफम टूरिस्ट की स्पोर्ट सेंटर फजन सेमगलगा अखोई मणिपुर मयाम लेरिबा मयाम से अखोई एंजॉय तौमिनसी हैबसे आई खुनगी तरफ तगी हाइजनिंगी कल्चरल इंपोर्टेंस लेबा आइदि कोंगु लाइरेम दिसी अखोइगे लाइथौ ओग्रो सुपगे मागी लोइना बिनी लाइमरेम बिनी टूरिस्ट स्पॉट अमोइना इरेंग खुनगी खुंजासिंगना मसे लंबी खर नुवाइतबसी फजना अखोइगे गवर्नमेंट की माइकैदगी सेमखललगा येंबा याननबगी खुदोंचाबा मसे फंगलगदी मसे याम नुवाइदे नै खंजे वाखलोल असिबु सेंदोक्तुना अनौबा पुंसी महिंग अमदा खुंजासिंगसु हिंजबा मणिपुर की सेंथोक लंबीदसु हेंगलनबा अमदी मणिपुरबु लमकोइबसिंगी चप चाबा मियेंफम ओइगदबा मफमसिंगसि सेमगलगा लेबाक मियामगी याइफनबा थबक थौरम पाइखतपा हाइबसि लैंगांग मपुगी अमता ngaरिबा थौदांग ओइगनी हाइबदा हाइमन मथोलय आईएसटीवी न्यूज की दमा अबोइगा लोइनना पाउदमजैबा रिचार्ड रंजन इरेंग वाटरफॉल कुंभी केंद्र की ओइना हंदक थोखिबा इसिंग इचाउदा सोखिबा मणिपुर रिवर के तुरेल मपाल के लंबी की फिबम सिंह नौना सेमचिनबा केंद्र के एमएलए एस बीरगलोइना ना फ्लड मैनेजमेंट सर्कल के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर एमजी लियाकत आली याउना डिपार्टमेंट की मियोइसिंग येंगसिनख्रे येंगसिनबादुदा लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड सेमखिबा पिंजाबटी लितान थोंगदगे लाइंगम ताबी फावबगे किलोमीटर 3 सांगबा तुरेल मपान की लंबी अमदे पोम्पीखोक लाई मखोंगी तुरेल लौनंबाल सिंह तांगजेंग तुरेल लौनंबाल सिंह नापेट इचुम ताबी की तुरेल लौनंबाल अमदे केंद्र अदु की नन प्लान दा साखिबा थबक थौरम कयासु डिपार्टमेंट की टीम अदुने येंगसिनखे एमएलए बीरना ममंग चही की इचाउना प्रजा सिंह यामना वानखी लोइनाना तुरेल तोरबान सिंह असिसु चटपा यादबदगी महाकी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंडगे किलोमीटर 3 सांगबा मणिपुर रिवर की तुरेल मपाल लंबी खरा से हाना सेमबा होबने नोंजु था यौरत्रिंगैदा थबक सिंह असि लोइसननाबा डिपार्टमेंट की मियोय सिंह सुमिदेंग चंगबियो हाइके NSN IM amadi India government ani ki framework agreement ta akan ba meeting changbagumna Manipur ki lifeline ani da su chapmana ba meeting changbi haina Shiv Sena Manipur state ki president M Tombin haikre Babupara da leba party asigi office ta paumi singa unaba amada makatana Manipur ki miyam na thawai oina lawriba national highway ani asida chatliba driver sing amade miyam gidamak mapung phaba protection force thambida base party as na hakchina lawe Manipur miyam gidamak matam naidana highway da pot puduna chatliba driver kayabo tongan mamawong da ot naiba amadi asiana phangan base party as na taraina law de haike Yengi framework agreement Center na lum na lori bado madamai to dra Shiva Sena na ngasi hajari bache Manipur miyam gi aruba samesya singi manunda masi su amane na aikoi hajari appeal tawjari suggestion tawjari athu matam da national highway protection force thambiyo aduga driver singu safeguard oina ba mafam khuding da
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯐꯣꯔꯁ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ Mamang chahida ising isaw na amang tathokraba labuksingda mayang Imphal Kendragi Ker Robinrogi midang makada hangam amadi marumarang sing thanan na yentokre Mayang Imphal da pangthokiba thoram aduda MLA gi apokpa ke manglem Mayang Imphal Municipal Council gi councillor sing Mayang Imphal BJP mandal gi president Rabi Susargya ke Bengal da thaknana ba ising phanglamdaba adusu ngasidagi piba hokre matam sangna ising phanglaktraba mafam asida MLA na chahi amagi manungda ising phanghanbibagi damak nungai phangtorkli Aggrandized Humanitarian Institute Kobalup Asinangasi Class 5 Ticket Class 10 Pauba Manipur Talent Search Examination Ama Pangtokani Haina Taurambado M Suga Wakal Taminarba Matungda Lagliba January Gitang Taraga Marida Pangtoklagan Hari M Sugi Office the Pangtokiba Paugi Mipam Amada M Sugi Vice President Peter Laishramna Institute Asina Mamang January Tang Tareta Hariba Examination Asi Pangtokani Haiduna Sem Sarambane Kudong chadaba kharadagi ngasi numit lepki adubo ngasi drivers degi thorum leibana pangthokani toramba exam khudakte yeithoki exam matam nauna lepki bada mairoi singi guardian singda matam chana pau phongna hudabadagi exam center DM college da charangna ba mathoki M suna exam masigi maramda kupna yengsinduna January gi tang taraga mari da pangthokna na bakhangan ke Hairiba Institute asina makhatana asigumba examination pangthokpagi khudong jaba piraroi atopa group singna asigumba exam pangthorokpa matamda mairoi singamade guardian singda khudong chadaba thoktana ba mongda singadabani haiki authority sing adagi exam center pigadaba authority sing amadi mairoi singi parents singna yangkumna monitor tawbiraga hariba competitive exam asumba si thabina ba haina MSU gi site gi appeal tawjari Laikidraba Rajkumari Mukhra Devi gi Marifu Taruk Suba Mapokumon Ningsing Thoram ngasi Purana Rajbari Nomaibungda Leiba All Manipur Women's Association gi complex ta pangthokre All Manipur Women's Association Sindura pangthokiba thormadu da Manipur State Social Welfare Board ki chairperson Maisnam Priyomala Devi AMWA gi president ke Binodini Devi amasung retired professor KSH Bimola Devi na maroiba miyosing oina sarukyaduna Rajkumari Mukhra gi photo da ikai khumna hutke Maisnam Priyomala Devina Lamdamasiki Nupi Shingbu Malem na ikai khumna hanabagi mafam yawna chingkhat lambaga loinana miyam lamjing lamba nupi ama oina kathokpaga loinana social work tawduna Rajkumari Mukhra na sembiramba lambi ki khongulbo ngasigi mirol na ikai khumnaba oina nupi shingna thoraktuna mahaki lambida tung ina chatminanabagi matam yawre haike Hozima khataba pau pizerningi ki marakthana atenba prematang luminasi To touch the pinnacles of success for your children, get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNESCO School. Excellence in Education. Mama mapana machada piba ngamba khwaidagi chawbu khudolsi ichabu mahi tamanbani. Slopeland Public School Khongjom, Northeast India da khwaidagi chawbu amadi nanba boarding school ni. Slopeland Public School Khongjom da ngasimak admission tawbiduna ichabu mahi tamanbiu. Imphal East, West, Amadi, Bisnupur District oina Makhal Khudingi Apamba 2, 3, Amasung 4 wheelers na Chingbagi Gari, guarantor yaudana loan, Lobi Yagani, deposit Tobanumita Apamba Gari Supangbigani, Pambiba Mio Sino Unabiu, Imphal Finance, Head Office Moirangkom, Loglaubung, Branch Offices, Pauna International Market, Amasung, Bisnupur Bazar, Bisnupur. Brekimatung da mukana taranok seri makataba pauda. Jahi kayadagi leptana pangthokna lagliba Tamil jati singi achauba kumai ama oriba Yankhairak Suba Pongal celebration Tamil Sangha More na sponsor tawduna ngasi More da leiriba Tamil kayana Sunrise Playground da pangthokpa hokre celebration ase numit humni chupna pangthokani kumai asi pangthokpagi pandamde kum amagi anauba mahi marong lokpa amade chaknau tamduna ishor da katpagi thoram pangthokpani haudopagi thormaduda More da leiriba tongan tongan ba community kayagi miyoi singsu sargyake Kumai asigi aroiba numita ima kondong lairembi ki khubamda laigi thoram amaga miyoi lising ahumda chaklen pijabagi thoram su pangthokadauri Kunai da nupi singbu hantana madi tati tawoina tawba singi mayokta lepnanaba struggling women's association kauba nupi singi oibalup ama semkre
Manipur Press Club the Pangthokiba Thormaduda Manipur University ki Assistant Professor Dr. Chinglen Maisnam, Ibotombi Kuman, NAFIS ki All India Convener Chinglen Kumuktam Amasong, Advocate Naurem Binodini Shusaruyaki. Loop asig President Oina M. Romi, Secretary Oina Kaitelakpum Ombi, Margaret, Secretary Organization Oina Kumuktam Ningon Langlen Laima Kankrai. Punsi Haibasi Management Amadi Technology Yaudravadi Wahan Tok Laiba Punsi Mahingama Oibe Yadre Haina Education Minister T.S. Radheshyamna Phongdokre. Time Institute of Management and Technical Studies E-Campus Ama Manipur University ki Awang Thangba Gate Manilay Colony da Hangdokpa ki Thoramda Minister na Wapamasi Phongdokibani. Thoramadu Education S ki Director T.S. Kiran Kumar Susargyake Minister Radheshyamna Makhatan Haikibada Male masing asidi chokot pagi lambi da khongjel yang na chen ba maramna management amasung technology yaudravadi mai pakpami ama oibang amloi education da su management amadi technology gi tangai fadabalai haike without proper management and technology it is going to be very difficult for us to lead a meaningful life aduna education high bisida akoina management aduga technology yaudragadi akoi life has become very fast, very competitive. So if you don't know how to manage and if we do not know how to use the technology, we cannot become successful persons, and also it is going to be very difficult for us to lead a meaningful life. United Youth Club Yumnam Huidrom Amasung Thiam Leisang Khongna Singduna Mapalak Suba Ahal Oiraba Singbu Ikai Kunabaki Thorum Ama Nupi Macha Community Hall the Pangtokrai. Thoramasi Kurai Jam Loken Gimiding Maka the Pangtokpani Ahal Oiraba Singbu Macha Masu Singna Tati Tawin Tauribasi Tobita Nabake Esh Lokena Fongdoki. Popular Front of India na Sinduna Lisingani Taragatare Taragani Pangi Ahan Batam gi Oina Scholarship Yantopagi Thoram State Head Office Complex the Pangtokre Puna Mahiroi Chamaga Kungatarukta Scholarship Senpam Yantoki Thoramadu the State President Wahidur Rahman State General Secretary Rafi Saha Manipur University Assistant Controller Examination Anishul Alam Susaryake Scholarship asi lairaba imungi mahiroi singbu awang bathaki mahi masing tamhanna bagi pandamda lisingani taraga mathoi de ki piduna lakibani Madraja Hushenia Ashrafia ge chahi ge oiba Islamic Convocation yaripok ningthongnai de pangthokrai thoramaduda Mahut Minister T.S. Shyamkumar Jiribam Kendra ge MLA MD Asabuddin amasung Muslim ge luching ba kya susaryake MLA Asabudina Muslim Furuke lining ki Pauta Kaya Tampam Oiriba Madrasa si Maung Chumna Chalai na Bahona Bada Pumna Magna Tamoi Sengna Honabiu Haike Minister Shyam Kumar na Lamdam Sida Leriba Furuk Kuding Magna Mana Chaliba lining Chokot Nana Bahona Gadabani Masagi lining bo Maung Chumna Ngak na Chatpamioi Amatana Atopa lining bo Hantana Kaloi Pumna Magpunung Shibang Ambagi Gun Adulai Bangamgani Mahaki MLA Local Area Fundagi Madrasa Asiki Library Sthana Nabagidamag Lupa Lak Mga Mateng Pangani Haiki. Islam juga ada ada taksi kasih mengapa pun masih meruih mana lain. Nah Islam mana ni ada jadi sampai Islam di niti niom tu pernah cakap. Jika lagi nahasin dia yang bernama Susun dia apa? Yang baru di sini. Asyik bas tamu ada jadi asyik bas tamu di untuk cakap saktiyo. Ada orang yang nuksi mengangan, mibun nuksi mengangan ni. ISTEC Academy for Teachers Training Thawal na Sinduna December Taraga Nepal dagi Chatharkiba Kids Winter Break Camp ngasi Thawal District Table Tennis Association ge Indoor Hall da Lotion Kre Thoramadu da Khangbo Kendra ge MLA Okram Suresh Kumar Hultaki Coordinator Biswarjit Akoizam Thawal Municipal Council gi Ward number 1 gi Councillor Okram Inautom Bishu Saruyake Camp atuda Saruyake ba Mairoi Singda Manamathum Yenthokpa ka loinana Mairoi Singi Haithoi Singthoi bi Singsu Utki India ki city town lising mariga supna nifuga mathoi lu nan bagi competition hauji chathariba asiga mari leinana swas survection gi audio ishe ama mahut ki director and good kumar na release tawkre Kumbi Municipal Council na Sinduna Kumbi Bazar pangthokiba thorum aduda council gi chairperson and ibeta vice chairperson Bobichan Luang ate councillor Singsu Saruyake Director Git Kumar na Sangnareba Seshakpa Nomai Tem Solendro Amasung Sangnareba Serengba Brojendro Wahingcha ane Kumbi Municipal Council ge brand ambassador oina khalle lakthoki
Sangnai Sairang Babi Jayanta Kumar Sharma Laikidabagi Anirak Suba Death Anniversary Numit Kamari Lenana Mongsangai Deleba All as Homda Jana Taknaba Amadi Pirol Kaya Laikidrabagi Imung Manunga Kudol Tamkre. Jazz and Zumba Fitness Hybasida Nomagi Oba Workshop Aman Nagamapal Lamabam Leka Deleba Sangai Hotel the Pangtokre. Sangai Hotel Horizon Amadi DJM Fitness Studio na Sinduna Pangtokiba Workshop Aduda Jazz Amadi Zumba Fitness ki matang da takpi tambiki. Workshop asigamari lainana Mumbai daki Bisoranjan Sapamna resource person oiduna Jazz Amadi Zumba ki matang da takpi tambiri. Lamjingba Artist Association ki chahi ki anoba khudol tangjabi matam bak haina mingthon ba sumang kumai ngasi pauna bazar da lebe association asiga office ta thongni thoram pangthokre lila se Arun Kumar Laishram na ibani aduga naba warepana lamjing lam takpani puthokpana el boy ni sumang kumai asida maroiba artist singna saktam langri Mayai Lambigi CRPF Battalion ge hek thangnaba langthabal lab awang lekai gi sarukta koilas thadabana lambigi phibam jadre haire phibam jadraba lambi matek asida misimina asopan kaya thokle mari leinaba authority na mideng changbi haina langthabal lab mayai lekai Women's Welfare Association gi jerol amana mari leinaba singi ponging chingchlakbe Hausi pau gi merthana tenba break amamuk lominasi Panacea Coaching Center, the best and only trusted coaching center in Imphal. Panacea Coaching Center gi oja sing na exam gi sem saba matamda support tawbiki amasung mateng yamna pangbiki. Exam tips, regular mock tests, suggestions amasung study materials sing yamna janaki. Class 10 thagadaba sing na makok thongba oina bagi damaktadi Panacea sing na amata ngarba coaching center ni. Miyamna center sida thajaba thampi. Wangkai Ningthem Pukhi Mapal Laiba Career Nurture Center da Lagliba January tang 13 dagi class 9 amasung 10 Boshem Science and Maths ki foundation course hojiragani. Class ki timing 5 PM to 8 PM. Contact 9402241800 or 0385244949. Break matungda amukana taram nokjari makhataba pauda Nambol Kendra ki manungda leba Jila Parishad member Pradhan amadi ward member sing taram opri thoram ama Nambol Block Congress Committee na sinduna block asiga office ta pangthokre thoram aduda Kendra sigi MLA N Loken block ki president K Loken rasusor gyake MLA N Lokena Manipur da BJP ki lengak laklabadi nungaiba watta padaba lamdam ama miyam na khalambadu haujikti madugi ona taina badal leire haike अदुगुम सासोन अदुगी मतम मदुदमी भारत की सेवा धोंसे फिबमदा अदुम वाखिबा अदुगु लोनो मणिपुर लाइकिबा मणिपुर स्टेट कांग्रेस की अदुगुम सासोन की मतम द जो डेवलपमेंट प्रोग्राम दि लाइरना था तरे निपान कोलो फंगदबदो अइकोइ पुनमंगना गसि बोबदा कौफम थोकते हौजि मणिपुर दा सेंटर द बीजेपी की सासोन लाइरे मणिपुर दे जो बीजेपी की सासोन लाइरे अदुगु ngasi da laiba ngasi की सेवा धोंसे फिबमदि अदुक की मति onthokwa abatha amada lairibani Turtle Fauna of Manipur Envoynensis Mingthon ba Lairik ama Manipur Press Club the Phongkre RK Radhesnana Sinduna Pangthoki Bethorum aduda Manipur University ki Professor G.S. Santivala RIMS ke Professor RK Narendra Susargyaki Blossom School Moirangkhom amasung Changangai gi taraga marirak suba kindergarten graduation ceremony Changangai de leba school campus ta pangthokre thormaduda Changangai Jala Parishad member Shinam Rahul Blossom School Management Committee advisor Laitan Them Ibom Jasu Sargyaki Lisingani taraga taret academy session gi punna mahiroi chamagani phugani panda kindergarten graduation certificate lanthoke Irom Satyajit Singh Memorial Academic Excellence Award Lisingani Taragatare ki Class 10 exam the school asige oina makok oirakraba mahiroi Sanjit Kuman Them the lanthoke class ki atai topper sing the sumana mathum sing pk mahiroi singna tongan ma makal mathel gi thorong kya sutke Hausi pau gi merktana thabaki pau muk lobirasi Ngasi gi thabaki pauda
Manipur Infrastructure Development Agency की Manager Project, IT Manager, Assistant Engineer Civil, Assistant Engineer Electrical, Legal Officer, Deputy Manager Project, Deputy IT Manager, Sanction Officer, Grade 1 Civil, Sanction Officer, Grade 1 Electrical, Assistant Legal Officer अमसुंग Office Assistant लौननबगी candidate सिंदगी application कौरी मसागी चई कुंट्राग निपाल फाउबद लेबा फमगी चुनब महैगी थाक लेबसिंगना जनवरी तराग मंगा फाउबगी मनुंग application पिछलक बयागनी हैरी Airport Authority of India Junior Assistant Fire Service की फम लौननबगी दमक अवांग नोपक स्टेट सिंगी candidate सिंदगी application कौरी मसागी चई तराग निपाल दगी कुंट्रा फाउबगी मनुंग लेबा चादा यांखई फंगदुना 12 pass natraga class 10 pass tawbuk loinana mechanical automobile natraga fire da chada yankai phangba chahi ahumgi diploma paibusingna January taraga manga phabugi manungda application online da thajin bayagani Delhi Police की multitasking staff civilian की फम लौननबगी दमक नुपा मसुंग नुपी candidate सिंदगी application कौरी मसागी चाही तरगा निपाल दगी कुनगा तरेट फाउबगी मनुंगदा लेबा matriculation नत्रगा ट्रेटा ITI लोयरब सिंगना जनवरी तरगा तरुक फाउबगी मनुंगदा application पिसन बयागनी हैरी मथा की पाउ सिंग असिगी अकुपा मरोल बाबूपरादा लेबा जॉब सेंटर दगी खंबी बयागनी मतंग सिदा थबकी पाव पिजब लोइजरे हाउसिंग मखाताब पाव मु पिजरी Lions Club of International की फाउंडर मेल्डिन जोन्स की चामगनी पुरक सुबह मपोकुमन थौरमम सुंग Lions Club International की हाउसिंग प्रेसिडेंट और डॉक्टर नरेश अग्रवाल की मपोक नुमित कमरी लेना Lions Club of International मोइरांग डिस्ट्रिक्ट 322D ना मोइरांग की अकोइबद लेबा BPL इमुंग चामग तरा तरुक्ता मियोय अममम की चेंग केजी अनि अनि की चांग लियन थोक्रे Loktak Modern Fish Market pangthokiba thoramaduda Lions Club Moirangi President S Kumar Madi atei thobuba singsu saruyaki Lions Club Oinam Nasu Oinam Municipal Council gi Ward Mapan da leba mioi chamada cheng kilo manga yan thokpagi thoram ama Royal Academy of Law Oinam gi Conference Hall da pangthoki thoramaduda Lions Club Oinam gi President I Jugeshwar Oinam Municipal Council gi Chairperson N Sanahan Bishu saruyaki Malem gi oina mabuk thana chaba phangdriba singchu aram khorang ba kharadang oira basu ko hanana ba pandamda Lion Singh na khainaraga chengadu yenthokibani International Association of Lions Club District 322D ki District Governor Radha Agrawal Lions Club of Thawbal Greater Centurion ki Mutchinga akhanaba mifam ama Thawbal okramda leba Waikomani Girls College da pangthokre Club के अनौब मेंबर सिंह डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का सखंग माइखंग नबग लोइनाना डिस्ट्रिक्ट असिगी अहल ओइरब अमदे मपुरोइब लैखिद्रबी मियोय कुंदा चेंग केजी मरी मरी यंथोके ngasi थोरमदुदा लायंस क्लब थौबाल ग्रेटर सेंचुरियन गे प्रेसिडेंट के एच मेमचा एम गोजेंद्र अमदे जॉयशु सरुयाके All Manipur Women's Reformation and Development Samaj Lemakong Area Joint Development Committee Village Development Committee Kanto Sabal Amade WWO Kanto Sabal na sindurangasi Ima Tamlaybi Community Hall Kanto Sabal da Manipur da Nishagi masak amasung masibu thingong nanaba miyam gi thaudang haibasida khananai nabagi thoram ama pangthokre Thoram aduda nupi samaj ki president Thausom Ongbiramani Lemakong Area Joint Development Committee ki president RK Bimola Kurkul GP की प्रधान इरुंबम सांता खुरकुल GP की वार्ड नंबर 8 की मेंबर लाइस्रम ओंबिका मेश्वरी सेंगमाई पुलिस स्टेशन की OC जॉय किशन चिंबा मियोसिंगना सरुयाखे वांगांग किबा सिंगना मयाई काब चिंजाक न खुनाई द पीबा चैसेंगी मतांगदा मचा खाइना वाफम कया फोंदोके हौजी स्थानबगी पाव मुक लोबिरसी ngasi sanabagi pauda Kaching District Badminton Association sinduna thama chupna chatharkiba badminton coaching camp indoor stadium Kaching Deloisin Kre Thoramaduda District Association ki President Naurem Rankumar SDPO Kaching TS Desor Jisu Saruyake Coaching the Saruyakiba Sanaro Singda Manamatum Yentopaga Loina Handak Bangalore the Pangtokiba All India Standard Ranking Badminton Tournamenta Women's Doubles ki winner Oirakrabi Naurem Purnima Amasung Asian Junior Badminton Championship the Saruyaruba Punsiba Yankom Dasu Manamatum Pidna Puning Tawaki Housi Sanabagi Makataba Pau Boyan Tozam de Gamoglobisi
एक्स पोलो क्लब वांखैना कुंथ्रा मरी सुबा स्टेट पोलो टूर्नामेंट की अमदी टेंथा पोलो क्लब ना सही तरातुक मखागी अहानब जूनियर स्टेट पोलो टूर्नामेंट की चैंपियन ओइख्रे ऑल मणिपुर पोलो एसोसिएशन न सिंधुना था सिगी तांग अहुमदगी नुपीगी पोलो टीम अहुम यावना पुन्नो पोलो टीम कुंथ्रा मरी न सरुक यादुना इम्फाल की मपाल कांगी बुंग सथरिबा कुंथ्रा मरी सुबा मेंस तरहुमदई सुबा वुमेन्स अमदी सही तरातुक मखागी अहानब जूनियर स्टेट पोलो टूर्नामेंट ngasi लोइसनख्रे लोइसनबगी थोरमदा सेंगमाई केंद्र की एमएलए हाइखाम दिंगो ऑल मणिपुर पोलो एसोसिएशन की प्रेसिडेंट डॉक्टर कोनसम शरद चंद्रना थौरम मपुसिंग ओइखी पोलो टीम कुनमंगा सरुक यादुना पांगथोखिबा कुंथ्रा मरी सुबा स्टेट 11 पोलो टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा अरोइबा मैचता एक्स पोलो क्लब वांखैना मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब टीम बीबू पांजल मरी अहुम द माइथिबा पीदुना चैंपियन ओइखिबने अमरोमदा सही तरातुक मखागी अहानब जूनियर स्टेट 11 पोलो टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा अरोइबा मैचतना टेंथा पोलो क्लब ना समदोन अयांग पोलो टीम बी मोंगसांगैबु पांजल तरुक अहुम द माइथिबा पीदुना चैंपियन ओइख्रे नुपागी विनर ओइखिबा एक्स पोलो क्लब वांखैदा ट्रॉफी का लोनना लोपा लिसिंग कुंथ्रा रनर्स अप ताखिबा मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब टीम बी दा ट्रॉफी का लोनना लोपा लिसिंग कुन नुपीगी विनर ओइखिबा थांगमैबन यूथ पोलो क्लब टीम ए दा ट्रॉफी का लोनना लोपा लिसिंग तरामंगा रनर्स अप ताखिबा के एन एम राइडिंग स्कूल सिंगमैदा ट्रॉफी का लोनना लोपा लिसिंग तरा सही तरातुक मखागी विनर ओइखिबा टीम टेंथा पोलो क्लब दा ट्रॉफी का लोनना लोपा लिसिंग तरा अमदी रनर्स अप ताखिबा समदोन अयंग पोलो टीम बी मोंगसांगैदा ट्रॉफी का लोनना लोपा लिसिंग मंगा थौरम मफुसिंगना खुसिनखी टी ब्रोजेना आइस बुसनबु माइथिबा पीदुना तारे सुबा CYLC स्टेट ओपन टेनिस टूर्नामेंट की मेन सिंगल्स की टाइटल लौख्रे एसोसिएशन ऑफ टेनिस लवर सिंगा मथंग सिंधुना था सिगी तांग तरादगी टेनिस सनरोई कुनमापन सरुक यादुना CYLC टेनिस कोर्ट सिंगा मथक्ता जथरखिबा तारे सुबा CYLC स्टेट ओपन टेनिस टूर्नामेंट ngasi लोइसनख्रे लोइसनबगी थोरमदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर युमनाम खेमचान CYLC सिंगा मथकी प्रेसिडेंट एन टोम्बना थोरम मपुसिंग ओइखी सथरखिबा टूर्नामेंट असिगी ngasi सानखिबा मेन सिंगल्स की फाइनल दा टी ब्रोजेना आइस बुसनबु सेट अनि सिनो तरुक अनि अमदि तरुक अमदा माइथिबा पीदुना टाइटल लौखिबनी सही निफु मथकी डबल्स की सेमीफाइनल संखिबा सानरोई विनर ओइखिबा मदि रनर्स अप ताखिबा सानरोई सिंगदा थौरम मपुसिंगना सेल अमदि ट्रॉफी पीदुना पुंगनिंग थगतखि मेन सिंगल्स की टाइटल लौखिबा टी ब्रोजेना मदि रनर्स अप ताखिबा आइस बुसनदा सेल अमदि ट्रॉफी पीदुना पुंगनिंग थगतखि टीम तरानिथोइना ग्रुप मरी थोकना खाइदोक्तुना ngasiदगी सजिंग कागदिबुंग लिलोंग चजिंगदा सजिंग इनार कन्वलुमना सिंधुना कुनमापल सुब लंगथबान केंद्र इंटर क्लब स्पोर्ट्स मीट हौख्रे हौदोकपकी थोरमदा मिनिस्टर कराम श्याम सजिंग इनार कन्वलु की प्रेसिडेंट एल लालसाल सेंगलाई सोशल एक्टिविस्ट एसी लाइसा हाना कोऑपरेटिव सोसाइटी की डिप्यूटी रजिस्टर ओरंबा टी मनी अमदी हाना थौबाल की CMO ओरंबा डॉक्टर KS राधेश श्यामना थौरम मपुसिंग ओइखे टूर्नामेंट असिगी ngasi अहोबु नुमित की सानखिबा मैचता NSU नारांग कोंजिलना MRC चजिंग माइरंग खोंगबु गोल अनि अमदा माइथिबे पिखि हॉकी इंडिया की मिंग मखादा मणिपुर हॉकी न सिंधुना था सिकी तांग तरेटगी टीम कुंथ्रा निथोइना ग्रुप निपाल थोकना खाइदोक्तुना खुमलंपाक एस्ट्रोटप हॉकी स्टेडियम द सथरिबा निपाल सुब हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप B डिवीजन की ngasi सानखिबा मैच सिंगदा बेंगोल हॉकी एसोसिएशन ना हॉकी जम्मू एंड कश्मीर बु पांजल मरी अहुमदा दिल्ली हॉकी ना हॉकी राजस्थान बु पांजल तरामरी अमदा पंजाब नेशनल बैंक ना केरला हॉकी बु पांजल तरामथुई सिनोदा हॉकी मध्य प्रदेश ना हॉकी हिमाचल बु पांजल मरी अहुमदा माइथिबे पिकी चैंपियनशिप असिगी अतोपा मैच अमदा हॉकी ग्रुप अमदी हॉकी उत्तराखंड पांजल अममम चनदुना ड्रॉ सटख्रे साइक्लोन थांगमैबन अमदी मॉडल क्लब सिंगा मखा अहानबा हाइबोक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट माई पाखरे मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन की मियंग मखादा लंगथबाल स्पोर्टिंग क्लब लंगथबाल न सिंधुना था सिगी तांग तरेटगी टीम कुनमाथोइना ग्रुप मरी थोंगना खाइदोक्तुना लंगथबाल पब्लिक ग्राउंड सथरिबा अहानबा हाइबोक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा अहानबा मैचता साइक्लोन थांगमैबनना फोर्स खेत्री गावबु विकेट मापलदा माइथिबा पिखिबने मैच असिदा साइक्लोन थांगमैबनगी सानरोय विकासना विकेट मरी लौदुना मैन ऑफ द मैच ताखि टूर्नामेंट असिगी अनिसुबा मैच की सानखिबदना मॉडल क्लब सिंगा मखाना के IYC खेत्री इरिल मापलबु विकेट तरेता माइथिबा पिख्रे मैच असिदसु मॉडल क्लब सिंगा मखागी सानरोय विजय कुमारना विकेट मंगा लौदुना मैन ऑफ द मैच ताख्रे
Manipurga yumthangnana leriba mandleda Manipur amadi Myanmar nupigi football team match ani sananaba amadi numit nini sumna Manipur amadi Myanmar ani ki marakta business trade hena chakol hanabagi mifam yaurunaba Manipurgi nupi team amadi business team mandilegi damak tha sigi tang kunmari da impan thadolagani haina is policy committee Manipurgi convener RK Sibasandrana kwakatel laisam lekai daleba masagi memda pangthokiba pamising unabada phongdokre mahangna makha taraduna khongchat asina leibak ani ki marakta business yauna atai hiram kya gi lamda hena mari phagalhan bangam lagani haiba wafum sing phongdokhi kuntaret kunipan se sana loga kumapan gi ayuk pung tara dagi akoi Manipur gi important taseng practical businessman hajar tai na habda sumna khaki akoi seminar do wa punga ngang badu nataba practical business hekta hayeng trade si nongalage hekta howa ngamba hoje business tawri ba kangbu haitai si ai tongan field dagi akoi mi kuni thoi gumba lokha hai bese akoi Manipur gi team siga monthly gi business ki team siga akoi pung tara dagi hona akoi kamain tawna business trade si sakhat ka dagi ha bese akoi naina jaga dawri numit simok da akoi monthly gi chief minister su yaubi raga any problem se sort out tawna na ba akoi sin chaw loi jare ai kyangba youth pioneer club kyam gai haibong makhong na sinduna tha sigi tang tara homdoi degi team tara trena saruk yaduna knockout basis se chathariba tarani thusuba khagemba football trophy gi ngasi sanakiba ahanba match ta AFA Thawalna SK Usekonbu gol mari sinoda maitiba pikre AFA Thawal gi mai pakibi gol singadu Umesna gol ani Susil amadi Priyanandana gol amamam sanki ani suba match ki sanakibadana Angel Uripokna IPS FC Kanchipurbu gol ani amada maitiba pikre Angel Uripok ki gol adu Zemina sankibani IPS FC Kanchipur gi amatangar pa gol aduna and Zona sanki Yangkhom Sanjib na sponsor toraga Rising Knowledge Club khuyatong na sinduna club asigi ground na sathariba ahum suba Ima Manisang Memorial East 11 Forest Side Mini Boys under 35 kg football tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta Apollo 11 Sega Road Thauda Babok amadi ASA Singjamai Kongba Road goal amata sanadana draw satkre ani suba match ki sanakiba dasu UPC Khurai Thangjam Lekai amadi DCFC Naurimthong goal amam chanduna draw sakhi ahum suba match ki sanakiba dasu RKC team B Thong amadi Thau team A Thangmaiban goal amata sanadana draw satkre mari suba match ki sanakibadana ALL team B sorbol thingena UUFC team A Uripopu goal ahum sinoda maitibe pikhi Thagachiri boyai hausul loislak padanga sinomagi oiba ainga sagi paw muk pizari State climate change seldagi phangba ngasigi wakiba inga samadi nungjugi pawda khwaidagi sakiba celsius degree 15.85 Digi ingba celsius degree manga dasmik ni fuhumdoi nusit yaw boising maligi chang maximum da sada marputar ni pan dasmik ni putaret minimum da sada ni pumanga dasmik anini ngasigi nong suki bagi sang suino dasmik suino ani millimeter oiki hauze roiba da ngasigi maroiba paw amukana Leibak kidamak kathokraba sing naha singda ningsing halabadi amata oibagi wakalon sagat pangamgani haina Chief Minister and Biren na phongdokre Thawal multipurpose project spillway quality yaudana surambadagi minister led paw haukipna thabak suba thingkre Drivers day thoram pak sana pangthok na kre driver sing mapung phana sarugya kidabada minister Karam Shyamna nungrang ba phongdokre Amade Kangpokpe district ke manung channa lairiba irang waterfall tourist spot oina semjin nanaba sarkar ki pungning singslakre Nasigi di ISTV na pijaba pau matang salojare miyang tabi ki basingbo amukana